Hari video nabakoreye ivuga ku ndirimbo See You Again, ariko mbere yuko tubivugaho reka mbanze ngusuhuze. Njye ndi Flash. Indirimbo See You Again twavuze ko yakorewe Paul Walker ubwo yari yamaze kwitaba Imana. Reka tumenye ngo ni iki cyateye urupfu rwa Paul Walker, umukinnyi wari warakunzwe cyane muri Fast and Furious. Reka tumenye ngo ni iki cyateye urupfu rw'uyu mugabo, ari narwo rwatumye handikwa indirimbo See You Again. Nge tugiye kubana muri iki kiganiro nyita Flash. Ahangaha turi ni kuri Flash Top nk'ibisanzwe. Abamakanda subscribe barabizi ubuzima bw'ibyamamare n'ibindi biganiro byinshi by'ubwenge ntabwo bijya bibacika. Nawe niba utarayikanda wayikanda. Hari ku itariki 30 Ugushyingo 2013 isiyose yabuze umukinnyi w'ikirangirire uzwi ku izina rya Paul Walker, wamenyekanye cyane mu gukina muri filime ya Fast and Furious. Uyu musore w'imyaka 40 yari ari mu rugendo rwo gufasha abandi, ariko urugendo rwe rwahagaritswe n'impanuka ikomeye cyane yanamutwaye ubuzima bwiwe. Paul Walker iki gihe yari ari kumwe n'inshuti ye Roger Rodas. Bari bagiye mu gikorwa cy'ubugiraneza cyo gufasha abahuye n'ibyago by'ibiza. Bavuye muri icyo gikorwa bakoresheje imodoka yihuta cyane yitwa Porsche Carrera GT. Mu gihe bari mu muhanda wa Santa Clarita muri California, imodoka yataye umuhanda ikubita ibiti bibiri n'itara ryo kuri kaburimbo, hanyuma irashya yose irakongoka aba bahiriyemo. Iyi modoka yahiye mu buryo bukomeye, abapilote bombi bahasiga ubuzima ubwo yari Paul Walker n'uyu mugenzi we. Paul Walker yapfuye biturutse ku mpanuka n'umuriro w'ikinyabiziga, niba utari ubizi. Reka nongere mbigusubiriremo neza. Paul Walker urupfu rwe rwatewe n'impanuka y'ikinyabiziga cyahiye ubwo bagungaga igiti n'itara ryo ku muhanda. Byabaye mu gihe filimi ya Fast and Furious 7 yari iri gukorwa, maze abakinnyi bagenzi be barimo Vin Diesel, Michelle Rodriguez na Tyrese Gisborne na Tyrese G. Bosson batangaza agahinda kabo n'amarira menshi k'umusangirangendo wabo Paul Walker yaba atagihumeka umwuka w'abazima. Dore ngabo abakinnyi bakinanaga na Paul Walker muri Fast and Furious, abo ngabo uri kureba imbere yawe. Filime ya Fast and Furious 7 yasohotse nyuma y'uko Paul Walker apfuye, ikoresheje uburyo bwo gukoresha amashusho yasigaye ndetse n'abavandimwe be barimo Caleb na Cody Walker bakora nk'abarimo Paul Walker mu mashusho. Urupfu rwa Paul Walker rwagize ingaruka zikomeye ku bakunzi ba filime ndetse n'abakinnyi bagenzi be muri rusange. Ariko kandi ibikorwa bye by'ubugiraneza byakomeje, aho umukobwa we Meadow Walker yashinze umuryango wita ku bababaye, ku bahuye n'ibikorwa byo kuba batabayeho neza. Uyu mukobwa witwa Meadow Walker yashinze uyu muryango wita ku bikorwa by'ubugiraneza nk'uko se yabikoraga.
uyu muryango yawise The Paul Walker Foundation. Uyu musore w'imico myiza witangiye gufasha abandi azahora mu mitima y'abakunzi ba filime n'abantu bose bakunda ubutwari n'ubugiraneza. Paul Walker, umukinnyi w'ikirangirire, azahora mu mitima y'abakunzi ba filime ndetse n'abantu bose bakunda ubutwari bw'ubugiraneza. Urugendo rwe rwahagaritswe n'impanuka y'imodoka, ariko ibikorwa bye by'ubugiraneza birakomeje kugaragarira mu maso y'abantu bose iteka ryose, nk'uko dukunda kumvira indirimbo See You Again igahita itwibutsa uyu mugabo, twareba Fast and Furious ikatwibutsa uyu mugabo. Njye wumvaga ku rupfu rwa Paul Walker niba hari ibintu byinshi utari uzi, nyita Furaji. Ahangaha twari turi kuri Furaji Top TV nk'ibisanzwe. Ndagushimiye cyane.